No.19 Dhansiri Constituency Committee under le mene tuar bang mene abi pin sonju chilling no pin la si main ke la dol dili to riding tuar dalo le pen si bang ke dol dili to Dhansiri le pen ke habjan tu wo phong tu morong atuar le pen birula tu rong khilu la so tuar da mene chilling no pin mene somar tum ni tu school somar kidam ke wang siksa penceng lok la rong asor bojar kidun puno kapre ke dim kidam pusita kidam bang inghan lang se ma kidam ke bang man sung pik yang do la si itu mana chuning ring tung je la non council authority pen mene PWD in charge tum bang chuning ri je prabjin pen la so tuar se marasante mene ratum saba kisung ben jog di ate pima non la so teng bolote kidam ke bang ke siksak dak hangyang lo na pen ke ihi nat ke la suki hula talo suki hula tu dei thora tua nata tuara bi pin hayang lo teling no pin lo non mana ke dam ke wang sumpik hayang lo la suki hula tu dei thor dalamara tua nata lo la pen ke suki hula tu borpung tarapung tuara teling no pin lo mune ratum la so that mune that hut pulute la dikhe ko la so hut sungai lo athe ada gari pe ni damune ren mati mune kiso ku ne huta la so kachar chong hai hui pen siwanang kok lo la si la hai rat ke sung pen pajok tha to si ituma APHLC ahin pen tuning ring tu la pen ke non ajitu central government tum la so chepaklang do aron mane UCC pu uniform civil code la so aron bangke dak ditu Karbi Anglong East West di Mahasau la so 6 schedule area bangke pajok nangi pusini rin pen tuni rin tu athepima nitu mangela aron barem mithang anim do nasi dak kakli ke peju sobta mithang aron do ko lepen culture tradition lahaitan mithang do ko pot lasi laso aron bikok kulete da dak bangge sung pikpu lasi lahai akisung ben pajok nangi lasi la chuning ring tung ni tung la APHLC 19 Dhansiri APHLC Committee ahin pen nitum la so chuning rilo jela nitum 6 schedule area long mangke la so UCC jedu uniform civil code la so ron ben peke pajok mangji tapos nitum chuning ring tu Pransi ini dana je tong dom media handa kardom pilo nili pui bang la lo Karbi Anglong CM development pu kai ta hang ko si nili tom Dhansiri constituency men desi kichuning ridun kang tung la lo Karbi Anglong tim Karbi Anglong atum akhai ke Japan CM tulram rong hang Dhansiri constituency han ke kelang pankre ve pu ma posini ta karjugang tu athe mane Dhansiri echak le damoy tovar inghan non barakha ke inghan le hat ke te harat hai be mopen da pulo doldoli to Dhansiri road lage cheleng no pin lo inghan ting han lo barakha lo tang te la pen kopilo ho doldoli to riding la ta ke dam tovar mase be lam ke siksak lo la si
tovar scheme bangke Karbi Anglong CM bang tadak Dhansiri han bangke initiative and pa meaning la pusi nilitum Dhansiri constituency APHLC Commitee men ta alang lihan ke puduning tung mate chuning riduning tung lapen isi bang la lo moi kobu khuju 19 nong Dhansiri MSc tulituma hasnu baido তেখেত ধনসুৰীৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে আমি বৰ্তমান একো ডেভেলপমেণ্ট দেখি পোৱাই নাই যে তেওঁ ৰাস্তাৰ বিষয়ৰ কাৰণে কিবা ইনিচিয়েটিভ লৈছে নেকি যে দলদলি ধনসুৰী ৰাস্তা এপ্লাই স্কিম ধৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আপুনি বৰ্তমান ইলেক্টেড MEC হয় বাইদেউ এইটো কাৰণে আপুনি সোনকালে এইটো বিষয় যে ৰাইজক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক West Karbi Anglong la hamren atuar bangke hinupik hayang lo lasi apula dolong da ke nodo hayang lo angpar ke la sa dolong da kirupong se lo lasi la pu West Karbi Anglong arar tum kisung tektik lo nonoma lasi la so kisung pen pajok nangi ili tum ke mithang autonomous council ta dulo lasi autonomous council do kok le tuara vedet ba dolong vedet pute isi kitrak nini lasi la hai akisung pansing litum autonomous council litum hanang pilo from central government lasi la non PWD in charge bonon council la CM bonon MLA bonon MP bonon la tuara puthake permission nampo all Karbi Anglong tuar bangke mission nampo dolong pencenglok tuar kabhat la development son an bangke mane dake develop unangku athe pima dak eli tumhan bang central pen tangka nang pitang lo nang release tang lo la so atangka bang mane use pamenang po misuse kuri redalang po lasi ni tum 19 Dhansiri APHLC pensioning ring tu